long autonomous state ke hangdam je phan sikala crazy rasuri poke batang kapen special train kerong LDRB Balipathar branch along Kanghu Kilut Ahodi sia songja jona terang lapen ari sangho inkora ple ham phanga songlong kidun Kardom Karbi Prime Time News long peneli thare chesong tero number tang ton pen arjay than Delhi rong supialong autonomous state ke hang angtong kachipidam japhan sikala crazy ra suri crepo tangka pen special train kerong aberta pherang ke pen cut news long berta nang pale Delhi ke damji aham phang pen hemprek mate autonomous state apartment mate jong krepli arni adap por phai sir kebra achitima por pen dipu pen Delhi safdar jungan kapale japhan special train pen bar tanglo Ningkan hongkep susai karbiang long alat lapen NC lara to makari halak kapa plane damji pura pini di furong hospital station park or Stefan Teron menon pek langkon ko lailot non difu pen dilian laso kedam jiapan किसी खाप जी या ट्रेन लो मतलब जंतर मंतरन धारणा के तो जामिए फान पिनी कच्ची के चेदांग कि बार के चेंग लो जी नॉन तुम फेंक मलंग को Kerong akari kiding mate special train along bangsuri hini dokayara Delhi ke dunjia phan amen tathabrinti hemprek alam pen Delhi ke damji arat matijong inkora hini arni si hemlong tu nang cheleji special train pen Delhi ke damji arat aphan raikom ke pg aphan Maligao along ke do North East Railway a general manager pen along train station along ke do saipula pen railway ke ton kelang saipu aphan laso puthak pachini mek etlo puta birta long tu Nona Pong ahem prek ke hangdam along Kanchas Dikom, KSA, Karsa, KRA pen and Parta, KLNLF, Jakas, BJP, Congress, Kuya, Dimasa Hamphangasong, Dimasa Student Association, All Dimasa Student Union, Lapen Jongjung Abang Pobang Piatumda Chatong Dunji. Autonomous homework ke to support ase aro BJP koise je Ratna Singh ahi homoy koise elkatoni homoy koise meeting gatar open meeting to koise jo meeting to koise je bhator সংবিধান article 244 jitu ke amar daitto Karbi Anglong jila raji dabi koise he dabi da to ami Karbi Anglong dabi da to amar BJP party aro BJP সরকারে সমর্থন করে যোগদান নকরা এইটো প্ৰশ্ন উঠে কিন্তু আমি সমৰ্থন কৰো যেটো সাহিত্য হেই ৰাজ্য এইটো আমি অসমত বিভাজন কৰিব বিচাৰে অসমত বৰহম কৰিব বিচাৰে অসমৰ ভিতৰতে আমি থাকিম কিন্তু তেওঁলোকৰ যেটো নেকি ভাৰতৰ সংবিধান যেটো আছে সেইটোতে আন্দোলন কৰিব গৈ আছে Bokojan Police Station ang kang Balipathar along kedo Langpi Dhengi Rural Bank along matijong ni pai crazy ajo Kanghu Kilut pusi birta Ripton long Langpi Dhengi Rural Bank LDRB Balipathar branch along matijong ni pai cricketam aningwe Kanghu Kilut pusi Balipathar along LDRB branch manager Surya Saikya pen Pachini lapen Kanghu Kilut ahut tangka ponlong liputa birta Pachini pontu বেংকত মানে যোৱাৰাতি আমাৰ বেংকত তলা ভাঙি কেটৰ বিলৰ টকা তলা ভাঙি পেলাই ইয়াত কৰিবলৈ মানে চেষ্টা কৰে আমি সোমাই দেখোঁ যে গোটেই ড্ৰয়াৰৰ কাগজ পত্ৰবিলাক লণ্ডভণ্ড কৰিছে আৰু আমাৰ লকাৰটো খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে টকা পইচা নিছে নেকি এতিয়ালৈকে লোৱাটো ভাল পোৱা নাই যিহেতু ঘৰটো খুলিব লাগিব মোৰ দোকানটো ৰাতিপুৱা আহি দেখিলোঁ মানুহে মোক মাতিলে মই আহি দেখিলোঁ যে তলা ভাঙি মোৰ ভিতৰত ৰিচাৰ্জ কাৰ্ড তাৰপিছতে খুচৰা কইনছ পইচা আছিলে আৰু সেইবোৰ পইচাবোৰ আৰু ভিতৰত আৰু এটা আলমাৰী আছিলে আলমাৰীটো গোটেই লণ্ডভণ্ড কৰিলে চব কিবা কৰি লৈ গ'ল মানে কিমান হৈ যাব কাৰ্ডো আছিলে এতিয়া পুলিচে এফআইআৰ দিছে এফআইআৰ তাই বেংকৰ লগত মোক কৰিলে বেংকতো চুৰ হৈছিলে হয় বেংকৰ ভিতৰতো মানে গোটেই লণ্ডভণ্ড কৰিলে আৰু ক'বা হৈছে নেকি আৰু বৰ্তমানটো তেনেকৈ খবৰ নাই পোৱা
Ahut isi ESDC along kido asongja Jonah terang lapen arisang hotum matijong krepli arni inkora pli hampang asong long kidon alam perang kia mailong cepaklan. Ahodisi ESDC asongja Jonah terang lapen arisang ho bang pli Romon timung Gutomnat Rakesh rongpar lapen akuwel teron atom inkora pli hampang asong long kaching bedon alam perang kiang no cepaklan. Normalom so por pandhiena parman birta moington ponik seneng. Car Zone, used four-wheeler showroom near Harukat Civil Hospital. All types of used cars are available at a very cheap rate. For more details, please contact at 9435 169675 or 9954 835181. Holy Child Academy, Lurulangso, Difu Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents or guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854 143 772 or you can also contact at 03 671 27900. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ MS Biswas Motors Yamaha two-wheeler showroom near Hauragat SBI ATM. Full-tank fuel on all scooters is offered till Christmas. Good servicing facilities and all accessories and parts are available here. For more details, contact 7896 955806 or 9954833491. Hurry up, hurry up, hurry up. Difu Trade Fair at Difu Club starts from 22nd of November to 10th of December 2017. Luxurious handloom handicrafts products are available such as door curtains and cushion. Valuable quality of traditional Assamese dresses, shawls and saris, shocks for men and women, etc. Offers an old gas stove and Samruddhi unbreakable plastics. Art and craft sofa come back. Cosmetics and Ayurvedic medicines are also available. Credit and debit cards are accepted without any extra charges. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
Palm Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, Karbi alang, Theso alang, kecu ajam tu, Tharmit aduk, Thelua kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dehenamo people thought Birta long wang tulum. PHE IB along Matijong ni Pai Kripli Arni Tili Hinia Porma Lompen Karbi long United People Association Central Executive Committee atum pentong sekot Maikang ni pusi perang kepen Birta nangle. Karbi Anglong United People's Association atum pentong sekot kang nipon mai long mai pubarim Samson teron pensi mai chipahem pupon la pen mai ki phalam the Robin Tiso pensi jaipon labang so mai long song kapang tang jia phan penang an chan chipari pon pen arpu ka chilar tak pado arpu ka chilar along abana song abang arpu prithu si akimi klembang phuatuma phan arpu pek ponlo akimi klembang phuatum laki mai phurakesh timung dun mai phu prohalat tiso kongchun bang uttom timung riso kongchun bang atur timung atum phan ingwai pon lapena ban klembang phuatuma phan ke bidisar arpu pek ponlo. Yuwa Morcha pen Rongkang constituency arlo Rongkuroi patua klamalong kepado Karlitang Joysing B lapen Sika Ronghang pia men pen kepatu polling station ang bong football kachipati Hongkram right wing polling station si kehai anong e chipalong. Hongkram right wing polling station lapen Hongkram left wing polling station ang bong Matijong Kripli Arni Karlitang Joysing be lapen Sika Ronghang Pichikimo football kachipate ang dung patu pensi pajut pon Hongkram right wing atum Hongkram left wing aphan 2-1 abol thap si kehai nong e parisim lapen kehai aphan suring koi lapen kerem aphan suri krep hotang ka aluhi arideng pen pipajir Chairman Horin Singh be CM Tuliram Ronghang EM lapen MEC atum si kehai kerem awing aphan nong e pajir. Pini Karbi Prime Time News sa bangkila pan si Kangton Poniklo, lang ibom tang Karbi News Channel, Domit Hakme, Korbang 2.